twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwanda Live TV ndetse na Satya TV official. Reka tubaye ikaze rero muri aya makuru agezweho ari kuvuga yuko Perezida Xi Jinping yoherereje Kagame ubutumwa abumushimira. Ni inkuru yanditswe ku itariki 23 z'ukwa karindwi 2024 saa 7:03 hamwe na Babu Benjamin. Perezida Xi Jinping yoherereje Kagame ubutumwa bumushimira nyuma yo kongera gutorerwa gukomeza kuyobora u Rwanda muri 2024. Perezida Xi mu butumwa yoherereje mugenzi we w'u Rwanda rero yamwijeje gukorana nawe rwose mu rwego rwo kwagura ubufatanye busanzwe hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa ndetse no guteza imbere ubucuti bw'ibihugu byombi bukagera ku rwego rushya. Ati mfite ubushake bwo gufatanya nawe nyakubahwa perezida kugira ngo dukomeze kongera icyizere muri politike, kwagura no kurushaho kunoza ubufatanye bufatika mu nzego zitandukanye ndetse no kuzamura umubano uri hagati y'ibihugu byacu byombi tuwugeze ku rundi rwego rushya. Amajwi ya burundu y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 15 Nyakanga yatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ku wa mbere tariki 22 Nyakanga yerekana ko Perezida Paul Kagame yatsinze n'amajwi 99.18%, naho Dr Frank Habineza yamurikurikiye ku majwi 0.5%, Mpayimana Philippe abo wa gatatu n'amajwi 0.33%. Ngayo gukorera akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda kandi tubashimira gukomeza gukurikirana amakuru yacu atambuka kuri Rwanda Live TV. Niba utarakanda subscribe like ndetse ujye usigaho n'ibitekerezo kugira ngo twibanire umunsi ku munsi. Ciao.